Jesus, Jesus. Hallelujah. Amen. Siyabonga kakhulu. Siyambonga uThixo. Ake sithi gozololo egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Amen. Hallelujah. Ngokuyithoba okukhulu siyathanda ukubingelela umnikazi wenkonzo umoya oyingcwele khona phakathi kwethu. Ake siphinde bazalwane shaya ihlombe lokumdumisa. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Siphinde bazalwane sibingelele ibandla lonke lika Kristu, ubaba, umama, abantu abasha, abasebenza endlini kaJehova. Sibonge nabantwana bethu besasihola ngendumiso. Sibingelele obaba be-leadership. Bese sibingelela isithandwa sami ubaba Mahlaba kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi uThixo asivulele umnyango lokuthi sibe sebukhoneni bakhe, akhuluma inhliziyo yakhe kithi njengabasebenzi endlini kaJehova. Amen. Ngoba ayikho into emnandi njengokuthi uNkulunkulu aqale akusebenze before akusebenzise. Amen. Ngoba akupracticewa sekupracticewa la sekufanele kudlale seku nezibukele egroundini, uthola ukuthi ima abadlali bepractice sekugcwele istadium. Amen. Bapractice abazalwane bebodwa no coach kuze bathi uma sekugcwele ibukeli sebekhipha lokho abakufundisiwe, nobani uyazi ukuthi udlala yipi number, udlala eswini ku backline, izinto ezikanjalo. Amen. Bayanikezelana ngoba nobani uyazazi ukuthi mina iyipi irole engiyidlalayo. Amen. So ke ave kunzima bazalwane ukusetshenziswa kwabantu bengazange basetshenzwe. Amen. So ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi sikhona namhlanje silangazelela ukuthi inkosi sakhe ngendlela efanele. Amen. Sikhulume kakhulu ke bazalwane ngowesifazane waseShebha owanqamula inkalo ezwile ngobuhlakani buka Solomon nobuhle bethempeli alakhile. Amen. Uma esefika bazalwane ehlezi etafuleni noSolomon ebuza imibuzo enzima, uSolomon wayiphendula yonke, wamangala ukuhlakanipha okunje akunikezwe uNkulunkulu. Amen. Akagcinanga ngokumangaliswa ubuhlakani bukaSolomon, kodwa wamangaliswa ukuhleleka kwezinto ethempelini. Amen. Siye sabuka ke bazalwane ukuthi everything yamenza lo wesifazane akhexe umlomo. I-setup eyayisendlini, excellence, the food on the table, indlela ama-officials ahlezi ngayo, yonke into bazalwane. You can imagine the tablecloth, yonke into ongayicabanga. Amen. Yayihlelekile. So ke lokuhleleka bazalwane kwahambisana newisdom uNkulunkulu ayinikeze uSolomon. Amen. Sabuka ukuthi kaningi
kudume ngokuthi abazalwane bayavutha emoyeni kodwa izinto zabo azihlelekanga. Amen. Umuntu aze enze into wrong athi hey bazalwane ngiyaxolisa bese ngibanjwe amandla kaMoya oNgcwele. Sengathi uMoya oNgcwele bazalwane umuntu othi umehlele umuntu enze izinto zongehleleki kanti umoya wewisdom. Amen. Umoya oNgcwele ngisho umuntu obaziwa ukuthi hayi mhlambe lo akafundanga kodwa uma esefika endlini kaJehova ungacabanga ukuthi uthisha kanti wisdom ayithole enkosini. Amen. Sabona ke bazalwane ukuthi lo wesifazane wagcina ethi nalokhu engikuzwile hayi akuyona nengxenye yento engifike ngayibona la. Amen. So ke njengoba endlini kaJehova singabantwana bakaNkulunkulu simiselwe ukukhazimulisa igama likaJesu, kubalulekile bazalwane ukuthi njengoba sifidwa spiritually sikhula ekumazini uNkulunkulu, ngoba akukho la sifika sesithi ke la sesigcinile, kodwa sikhula ekumfuzeni nasekufaneni naye. Amen. So ke nasekuhlelekeni akube njalo, siye sikhula ekutheni izinto endlini kaJehova zihleleke zibe neorder. Noma umuntu ebefike ephethe ipeni elibovu kodwa agcine elifaka esikhwameni ngoba zonke izinto zise-ordeni. Amen. Umoya oNgcwele uyasiza kukho konke. Hallelujah. Siye sabona ke bazalwane Mose ekhandlekeni kwakhe enza umsebenzi uNkulunkulu ambizele wona, kodwa wafika uJethro ethunywe uNkulunkulu wayibuka into enhle ayenzayo uMose, wathi muhle impela lo msebenzi owenzayo kodwa indlela owenza ngayo is not good. Amen. Lento yokuthi abantu bahlale lize liyoshona ilanga abanye bahambe bagoduke bengasevekanga iyaba exhauster and exhauster nawe uzoba ne burnout uma usebenza ngalendlela. Awukwazi ukuthi ungaseva abantu abangaka uwedwa. Wasemnikeza ke iadvice. Sibonile bazalwane advisor ukuthi akube nabantu abakhethwayo abanempawu ezithize, kungashuthekwa nje nanoma ubani ozofika enze umsebenzi ube mkhulu kakhulu, ngoba kufanele ukuthi kulungiswe manje idamage eyenziwe abantu abakhethwe bengenazi impawu ezidingekayo zokuthi baseve kuze umsebenzi wehle emahlombe akho. Amen. Akuba abantu abacapable. Yezwakala bazalwane, abantu abane wisdom, kwashiwo impawu abatrustworthy njengalokho nalapha encwadini yama-Acts kwathiwa akukhethwe abantu amadoda awu7 ngoba abapostoli izandla zabo zigcwele, babambe izwi, babambe umkhuleko ngapha, ngoba uma bezongena ematafuleni kukhona okuzofanele bakubeke phansi, kanti kudingeka bakubambe ngokubili kuze izinto ziqhubeke. Umkhuleko ngapha, yizwi ngapha. Yezwakala bazalwane. So ke ngisho uJesu bazalwane uNkulunkulu esenyameni, kwafuneka ukuthi uma efika ezofulfilla iassignment yasezulwini, kwadingeka ukuthi kube khona abantu abakhethayo. Amen.
azosebenza noma azozimultiplya kubo. Amen. Kuze lo msebenzi uNkulunkulu azowenza ukukhulula umhlaba wonke ukwazi ukwenzeka kahle. Amen. So ke kuyabonakala ukuthi ngisho uJesu wayebadinga abantu abazosebenzisana kanye naye, kuyezwakala. So ke siyabona ukuthi uJesu bazalwane kwadingeka ukuthi ethandazela abantu azoseva kunye nabo, kuyezwakala, noma azosebenzisana kunye nabo kulomxhamsholo ayewuzele emhlabeni. Mhlawumbe kube bengenjalo, ingabe ngisho izwi alizange lize lifinyelele kithi. Umsebenzi waseCalvary wayogcina uJesu ewenzile kodwa lingakwazi ukufinyelela ivangeli emhlabeni wonke, ngoba siyeza ukuthi abafundi bakaJesu babaskathathi begijimisa ivangeli. Amen. Siyezwa ngisho uma ufunda kumlando ukuthi usibanibani wafela kuphi, begijimisa le ndaba yaze yazofika kanye nakithi. Amen. So ke uma uJesu uNkulunkulu bazalwane embethe umuntu, kwadingeka ukuthi abe nabantu azosebenza kunye nabo. Kuyabonakala ukuthi every church leader iyadinga ukuthi ibe nabantu benhliziyo kaNkulunkulu abavusele yona, kuze lento uNkulunkulu ayibekile nebandla ikwazi ukufezeka. Amen. Siyesabona bazalwane ukuthi verse umsebenzi umusaqala, every man of God noma ungambuza uzokutshela, omunye uzokutshela ukuthi ngaqala egarage kuunkosikazi nabantwana kodwa ngokukholwa ngangibona indlu igcwele. Amen. Siyesakhuluma nangomuntu kaNkulunkulu obegijima bazalwane, exoxa abazalwane endaweni abakuzo ngoba enentshisekelo yokuthi abantu abasizakale, kanti ngaleyo ndlela kwesinye isikhathi uyabalimaza kwabona abazalwane ukuthi bangakwazi ukuyivaluate lento yensindiso efinyelele kubo. Amen. Ngoba njengoba siyesasho ukuthi balandwa ngemoto umuntu kaNkulunkulu ehamba amakhona uyothi efike ezoshumayela. Hey bazalwane, you can imagine ukuthi ukusiphi isimo uyasebenza nokusebenza, so kuguga amathayi ecollector, abazalwane bayokhula nini baqina ukhakhayi. Amen. Mathi njengoba siye sathola lo musa, nathi asikwazi ukukhula ufinyelele kwabanye abantu ngoba kufanele kuneswe bona. Kanti ingane bazalwane noma uyifaka amanabukeni, kodwa uyifaka inabukeni unento yokuthi ngelinye ilanga iyokhula. Amen. Ngelinye ilanga iyofinyelela esigabeni la ingiphumuza khona. Amen. Ngoba ingane othola ukuthi noma isina 17 years kusafanele ukuthi icoselelwe leyo ngane bazalwane, ingoba ikhubazekile. Amen. Kodwa ingane uma izelwe kunesigaba edlulela kuso. Amen. Kutholakala ukuthi lengane okade uyigeza kuzofinyelela la uthola ukuthi umzali iyona esimgeza. Yezwakala bazalwane, isimthoba inyawo, mahlala phansi ngikuthobe inyawo. Kusho ukuthi ngamanye amazwi ubekhulisa umuntu enethemba lokuthi ngelinye ilanga ngakha umhlaba engizohlala kuwo. Amen. So ke as
endlini kaNkulunkulu sondliwa sikhuliswa kulindelekile bazalwane ukuthi ekukhuleni kwethu sibe ready ukusetshenziswa endlini kaJehova. Amen. And akumnandi nakuwena kudlula iminyaka ngeminyaka ayikho into indlu kaJehova ebenefita ngayo kuwe. Kumnandi ulala usatisfied ukuthi Nkosi yami ngangingazi ukuthi ngelinye ilanga ngiyoba ithuluzi lokusetshenziswa endlini kaJehova. Amen. So ke uMose bazalwane kwafinyelela la kuthiwa lento izokwenza istrain somsebenzi sibe lula ngoba kukhona abantu abazomiswa kuma thousands, kuma hundreds, kuma 50s kanjalo. Amen. So ke ayikho into emnandi bazalwane subona ingane ezikhulile zenza umsebenzi uyakhohlwa ngisho usizi odlule kulo utabalasa kuqala umsebenzi. Amen. Kumnandi kumzali uma ingane kade eyifunza kufinyelela la isimphucu ispoon ngoba uyabona ukuthi umntanami ukhulile. Amen. Noma uthola ukuthi usefunda ukuhamba atabalase awe phansi umzwe umzali ethi amayedo umntwana ngoba ujatshuliswa yileyo nto yokuthi umntwana wenze njani class, umntwana wenze njani uyakhula njengoba ethatha one step at a time awe phansi ngelinye ilanga uyogcina segijima kuma Olympics. Amen. So ke nasezulwini bazalwane yonke into izulu eli investor kithi linethemba lokuthi njengoba ukhuliswa ikhona into izulu elizoyenza ngawe ukubenefitisa umsebenzi uNkulunkulu awenzile ngoKristu Jesu. Amen. Hlungu bazalwane kubhlungu ukuthi ubone ukuthi sengathi kumiwe akuyiwa ndawo kanti uma ingane ikhula iyamphumuza umzali. Amen. Sikhulumile ke bazalwane kakhulu ukuthi abanye abefundisi baba ne burnout ngenxa yokuthi abekho abantu ababaphasayo ngenkathi bephakamise induku. Amen. Akulindelekile ukuthi bamphuce induku kodwa kulindeleke ukuthi bamphakamise izandla ngoba induku isebenza ngoba isezandleni sikabani sikaMose. Yezwakala bazalwane. So siyesabona ukuthi akubi inanoma ubani lokho siyafisa ukugcizelela kodwa abantu abanenhliziyo kaNkulunkulu abanama qualities athize. Amen. Abantu abagijima an extra mile bathi nami ngafika enkosini ngingenjena kodwa ivangeli langenza umuntu. Nami Nkosi ngiyafuna ukuba isitsha sokusetshenziswa endlini yakho. Yini ongibizele yona? Ikuhluphe lento yokuthi akubonakala ukuthi yini oyibizelwe endlini kaJehova. Amen. Uyabona nje abanye bayasebenza bayaphithiza wena kumnandi ukuhlala. Yini mina Nkosi ongibizele yona endlini yakho? Ngoba sishilo bazalwane ukuthi esikwenzayo manje sikwenza sikwi probation kodwa uma sifika ngale siyongena kokupheleleyo. Amen. So ke akekho umuntu bazalwane owafika enkosini
equalifya. uNkulunkulu wethu wenza umuntu ongaqualify aqualifye provided ulambele izinto zikaNkulunkulu ukhamisile uthi gcwalisa. Yezwakala bazalwane, ngoba uma uvale umlomo uNkulunkulu akakwazi ukugcwalisa. Yena uthe khamisa ukuze ngigcwalise. Ukukhula kwakho enkosini kuzukwazi ukusetshenziswa kuya ngokulambela kwakho izinto zikaThixo. Ungakhulu overtake umuntu ona 20 years esindisiwe, wena una 3 years usindisiwe, kubonakala ukuthi hey lo muntu ikhona into uNkulunkulu ayibeke kuye. Kuya ngehanga. Yezwakala bazalwane, kuya ngehanga. Izinto zikaNkulunkulu ziyalanjelwa. Akekho umuntu onzima njengomuntu okufika kuthi agijima athuke, emva kwalokho usemile sekufanele futhi kuthiwe agijime ame. Kodwa umuntu omuhle bazalwane umuntu okuthiwa uma kuthiwa agijima waya from glory to glory, from strength to strength. Kuyezwakala bazalwane, kubonakala ukuthi lo muntu ikhona lento ayilambele. Unento yokuthi Nkosi yami yini engingayenza ukubonga ngenxa yomsebenzi omuhle ongenzele wona. Anginakho kwanele nginikeze uqobo lwami. Use me Father. Angisho mina umuntu othi use me ngoba ezwa abanye, uzomuzwa kusasa esethi uyazi bayangiyuza la enkonzweni, kodwa yena kade ethi use me Lord. Ngoba umuntu onjalo umuntu othi umeseva abeke uJesu eceleni, abeka abantu. Kuyezwakala bazalwane, akekho umuntu omuhle njengomuntu othi umeseva abheka uNkulunkulu ukuthi yonke into engiyenzayo ngiyenza phambi kukaThixo. Angenzela udumo, angenzela ukubongwa abantu, kodwa ngizikholekisa kulo owangenzela umusa. Wangenza ngaqualifya ngikade ngingaqualify. Amen. So uNkulunkulu akasize bazalwane, njengoba sisho ukuthi it's so painful ukufakwa komuntu emsebenzini kuze azo reliever istrain somsebenzi, kodwa uthola ukuthi yena ugcine seyiburden. Kuyezwakala bazalwane, ngoba njalo uselimele, njalo uyacomplaina, njalo usexabene nabantu izinto ezikanjalo. Amen. That's why kumnandi ukusetshenziswa komuntu osetshenziswe. Sidla ngokukhuluma ngendodana yolahleko ukuthi indodana yolahleko yathi Father give me. Yezwakala bazalwane, yadimanda ukunikwa ingenziwanga. Yahamba yayosaphaza yonke into, ithe umisi ishayekile lithi izwi likaNkulunkulu when he came to himself. Kusho ukuthi sonke lesisikhathi ube ngekho engqondweni ngenkathi edimanda ifa. Uma sebuya ngoba usekuma senses akhe akasabuye sezothi Father give me, usebuya esezothi Father make me. Into kwakufanele aqale ngayo. Kuyezwakala bazalwane, ngoba umuntu osetshenziwe before asetshenziswe uba yi blessing. Amen. Akenze ongathi wenzela umuntu. Amen. Ngicela
sifunde laphana incwadi esijwayele nje ukuyifunda kuNehemiah 2 kuverse 18. Amen. Ngicela ukufunda bazalwane. Let us rise up and build, so they strengthen their hands for the good work. Amen. Nehemiah bazalwane, uNkulunkulu umnikeze umsebenzi wokuvusa indonga zeJerusalema, ngoba indonga zeJerusalema ziyavuswa, gezwakala bazalwane, kodwa ezaseJericho ziyadilizwa. Lento yamudla uNehemiah, ngoba uma uNkulunkulu ebeke into kuwe, angeke uzuphumule leyo nto ungayenzanga. Akufani bazalwane ukwenza into ngoba ubona omunye eyenza nokwenza into uNkulunkulu ayikhulume kuwe. Amen. Ngisho inkosi bazalwane iyaze yambona ukuthi akekho esimeni sakhe, yabuza ukuthi yini unyukubale ngoba awuguli. Nehemiah bazalwane wayisho into uNkulunkulu ayibeke kuye, yamkhulula inkosi, yaze yabhala ngisho incwadi zokuthi akwazi ukudlula lokwakufanele adlule khona. Amen. As much as uNehemiah umsebenzi wawubekwe kuye, kodwa wayengeka wenze eyedwa. Ngezwakala bazalwane, kwakufanele ukuthi kube nabantu azothululela lento emdlayo kubo, nabo ibadle njengalokhu naye yenze njani imudla. Amen. uNehemiah bazalwane uma esewubekile umbono, I love this team, bathi kusalindweni. Ngiyezwakala bazalwane, sesizwile, angabe kusalitshela ukukhuluma. Let us rise up and build. Ngiyezwakala bazalwane, ngoba bazibona already indonga eziwile sezimile, ngoba ivision bayinqaka. Ngiyezwakala bazalwane, bathi sesizwe kahle, we are ready ukuthi sisebenze. Let us rise up. Akusukunya kuphakanywe, kusetshenzwe. Into engiyithandayo abagcinanga ngokusho, kodwa baqinisela izandla zabo emsebenzini omuhle. Ngiyezwakala bazalwane, ngoba indonga zazingeke zivuswe ukuthi bathe let's rise up and build, kodwa kwafanele ukuthi sebezwile, bayamukela lento, bayibona ngamehlo kamoya, in a hopeless situation, kodwa indonga sezimile, bathi let us rise up and build. Base befinga imkhono, baqinisela izandla zabo emsebenzini omuhle. Amen. That's why bazalwane ba-achieve into okwakungelula ukuthi within a very short space of time bakwazi ukuyi-achieve, ngoba kuyabonakala ukuthi bonke baba nevision eyodwa. Ngiyezwakala bazalwane, indonga ezasezidilike 100 years or more zilele phansi, kodwa ngenxa yenhliziyo ababenayo yokuthi azivuswe indonga. And kwangeke kulunge bazalwane ukuthi umbono utshelwe abantu abangenayo into yoqinisela izandla zabo emsebenzini omuhle, ngoba siyesashe ensukwini
ukuthi amadimoni kuyezwakala bazalwane angakuyeka uma wenza into yangaphandle kodwa uma wenza into yasenkosini fanele ube prepared ukuthi the higher you go the colder it becomes. Amen. Kunekhondla ezikhishwayo kuyezwakala bazalwane ukuthi abayizwe lento kodwa bangaqiniseli izandla zabo emsebenzini omuhle. oTobiya, oShekem, oSanballat, amen, babekhona kuyezwakala bazalwane kodwa ngenxa yokuthi bonke babembulekelwe sebeyibona indonga zimile ukuba khona koShekem koSanballat kwakufana nokungekho bekhona. Hey le class. Amen. Ngoba ungacabanga ukuthi emsebenzini kaNkulunkulu ngisho ingabe wenzani uyazi uSathane ukuthi leyo nto iphazamisa umbuso wakhe noma yini oyenze egameni lika Jesu. So ke kunamadimoni ubaba kakhulume ngawo anehluzwana azokwenza nje kuphithizele, azokwenza nje kusuka uthuthuva uthuli lwezichwe uxakeke ukuthi hayibo naku sekuvuka intuli ibheka phezulu kwenze njani. Omunye useyaduba, omunye usechitha izandla uyashikiza. Kuyezwakala bazalwane sishilo ukuthi uma uzokwenza noma yini endlini kaJehova you must be spiritually fit. Ayenziwa into endlini kaJehova ngezandla ezingenawo amagloves omthandazo. Yezwakala bazalwane ngoba uSathane angakuyeka emsebenzini ngoba vese usebenzela ini ukondla ingane zakho akunyakazisa umbuso wakhe kodwa ukusefa endlini kaJehova kuyezwakala bazalwane uchukuluza amadimoni ayaqikeka ukuthi uyabo usibanibani uma engakasuke nje lapha ya ingenzeka lento kutholakala ukuthi hey bonke abasevayo endlini kaJehova banamqondo omunye banhliziyo onye. uSathane uthi uza ngapha athole kuvaliwe athi ujikela ngapha kuvaliwe athi ujikela ngapha kuvaliwe akekho intuba yongena kwamadimoni. Ngiyathanda bazalwane ama-buffaloes ngoba uma ezohlaselwa isitha into ayenzayo ahlangana ngamakhanda. Kuyezwakala bazalwane inyawo zibe ngaphandle athi simqondo omunye sizolwa impe yodwa. Kuyezwakala bazalwane size isilwane esifuna ukuzothatha enye yama-buffaloes kutholakala ukuthi asina chance ngoba bahlangene ngamakhanda. Kusho ukuthi ucabanga kwabo kunye, imotive yabo yinye. Glory to Jesus. At the same time bayaqhoba akwazi sithi ungena akekho vula umfantu la uSathane ezongena khona ngoba lithi izwi ningamnika uSathane indawo. Mubona kuphithizela khona unika uSathane indawo akakwazi ukuzithathela. Udiliza utonga inyoki yamluma la uSathane ebona khona kudilike khona ungena khona. Abantu abasevayo endlini kaJehova balekile kube yiloyo nalowo athi angifuni uSathane angene ngami, yiloyo naloyo ngeke angene ngami. Yezwakala bazalwane sisebenza in unity
sinemotive eyodwa, igama lika Jesu malidunyiswe, umsebenzi kaNkulunkulu awuqhubeke ubheke phezulu. Incuku zamasonto bazalwane zingasingeni, siyawuqalekisa umoya weincuku zamasonto ngegama lika Jesu. Kuthiwa konakala mhla ama-buffaloes uma qhamuka amabhubesi esetatazela, avese inyawo uma enza le ring, inyawo zaba ngaphakathi, amakhanda aba ngaphandle. Kuyezwakala athe umezwa nanka amabhubesi esondela agcoba, kanti ngalesikhathi egcoba nawodwa. Kuyezwakala bazalwane, ayikho into ebuhlungu njengokuthi kuzwakala ikomiti yomama sebebeke phansi amathuluzi bagqobene. Siyawukhuza loyo moya ngegama lika Jesu, siyawuqalekisa ngegama lika Jesu. Asibona bepolitiki bazalwane, sikhonza uThixo ngomoya nangeqiniso. Why ugqobana? Kuyezwakala bazalwane, yiloyo naloyo mzalwane akathi angifuni ukuba yi-weakest link. Kuyezwakala bazalwane, kodwa ngifuna ukuthi uSathane athi uzongena ngami athole eqinile, nomunye athi ujikela ngale kuyena kuqinile, ngoba singabombuso ongena kuzanyazanyiso. Kuyezwakala bazalwane, lento esiyenzayo njengoba silokhu siphindelela ukuthi kusenza sethenjelwe izinto ezinkulu. Uhlalesho umyeni wami ukuthi uma sifika ngale bazalwane siyongena sonke ezulwini ngoJesu, kodwa ama-rank esiyoba kuwo ngeke azalingane, like it or not. Kuyezwakala bazalwane, ayikho into emnandi ukuthi umbone uJesu esethi well done, good and faithful servant. Kuyezwakala bazalwane, uma wembulekelwe ilezo zinto kukwenza usebenza ungakhathali noma amajaqambe sekubamba, kodwa uqhubeke uthi ngeke ngibuyele eceleni ngoba injongo yami ukugijima ngize ngiyoyishaya intambo, ngoba ngifuna well done good and faithful servant. Nehemaya bazalwane wasebenza nabantu ayikhulume kanye lento bayizwa kaningi, abazugqutshwa njengebhara. Ibhara li-enjoya ukuma ngaphezulu kokuhamba, uma lima ngemlenze emithathu, kodwa uma lihamba ngomlenze onjani owodwa, kusho ukuthi li-enjoya ukuma ngaphezulu kokuhamba. Glory to Jesus. Siyabadinga abantu, Nkosi yami, i-team kaNehemaya. Buka zonke inkonzo eziyezaphumelela, yi-team umuntu kaNkulunkulu asebenza nayo. Kuyezwakala bazalwane, and ayikho into ebuhlungu njengokuba ihistory kuthiwa kwaqalwa kahle ningaboni sekunje. Kuyezwakala bazalwane, ngoba kukhona abantu abasetshenziswa uSathane. Uyazi umuntu ongaphandle akanawo amandla okumelana nento yangaphakathi, kodwa inkinga uSathane uqasha umuntu ongaphakathi. Kuyezwakala bazalwane, umuzwa nje kuthiwa kurojiwe ebhenki elithize, isikhathi esiningi inside job. Kuyezwakala. So-ke uNkulunkulu akasize bazalwane, ezinye zezinto ebesikhuluma
even izolo ngenza ama-examples ingoba izinto ezenzakalayo sibonile sisebenzile namabandla bazalwane ney'nceku zikaThixo siyazazi izinto ezimdrainayo uNkulunkulu basala abantu kade behamba ngomoya nangeqiniso basale sebengabantu phaka ulahle kumbono akusaqhubekeki kuthethwa amaqala yezwakala bazalwane ngoba kunabantu abanespirit esi-wrong. Amen. Kube sengathi ukhuthele kanti mhla wangena uyoyikhama yonke ijuice yento uNkulunkulu abeyibeke ebandleni. Sisize somandla. Glory to Jesus. Lento bazalwane wena osevayo ebandleni iphathe kahle ngezandla ezinobunono bekade ngoba into yasezulwini akuyona into kababa Mahlaba noma Mahlaba into yasezulwini ibandla elikaKristu uthe phezulu kwaleli dwala ngizolakha ibandla lami phezulu kwaleli dwala uzolakhela kuye lakhiwa nguye uzakhela yena. Amen. Yonke into esiyenzayo endlini kaJehova siyenze ngokuthuthumela ngoba siyaya kumnikazi womsebenzi. Hallelujah. oSanballat Tobiya Shekem balwa bazalwane nokuvuswa kwendonga ngoba bibajabulisa lento yokuthi indonga zidilikile ngoba bayazichanasela bayaphuma bayangena kwase kutradelwana sebeganiselene ngisho ukuganiselana manje lento yokuvuka kwendonga izothi umdlalo uphelile. Amen. Baba inkinga bazalwane kodwa kwatholakala ukuthi uNehemiya lento ayamukele enkosini njengalokhu umpostoli Paul esho ukuthi ngakwamukele enkosini nalokho enganika kona. Kuyezwakala bazalwane into oyamukele enkosini noma uyafuna ukuyibeka phansi awabekeka amathuluzi ngoba akusiyinto yakho akusiyinto yomuntu kodwa yinto kaJehova. Amen. In spite of zaqhubeka bazalwane into wayengeke uNehemiya yedwa kodwa wayesebenza nabantu aba-right abantu benhliziyo kaNkulunkulu. Kuyezwakala bazalwane noma ziqhubeka indonga bekhuluma amazwi okudelela oShekem oGeshem oTobiya bethi awuyini lento le niyakhile kungagijima nje impungushe luwe phansi lolu donga but they continued. Kuyezwakala bazalwane ngoba uma uyazi into oyibizelwe the more uSathane elwa is the more kukhula ama-muscles. Kuyezwakala usho njengoDavide kwangilungela ukuthi ngihlushwe ukuze ngifunde indlela zikaNkulunkulu ngingakahlushwa ngaduka. Umuntu bazalwane owembulekelwe noma ungafika uthini kuye ufaka ovolo endlebeni. Kuyezwakala bazalwane aqhubeke nokulima indima yakhe ngoba ulindele umqhele ongabuniyo. Sisize somandla. Hallelujah. Umoya wobusonto ngegama likaJesu siyawuqalekisa. Glory to Jesus. Ngoba ukuphithizela okuningi bazalwane
kuqhamuka khona emakomitini. Kwezinye indawo zivaliwe indaba zamakomiti ngoba kunamadimoni. Kuyezwakala bazalwane, kodwa ngegama lika Jesu ngeke kwenzeke. Kuyezwakala bazalwane, ngegama lika Jesu ngeke kwenze njani? Kwenzeke. Ngoba kunabantu abazoba kuma committees, kwikomiti yabantu besifazane, kwikomiti yabantu besilisa, ikomiti ye-youth, ikomiti ye-evangelism, ikomiti ye-welfare. Kuze umsebenzi bazalwane uqhubeke kahle. Kwincwadi yezenzo, angazi umyeni wami angangicorrect, ayizwakali into yamakomiti. Kuyezwakala bazalwane, kodwa isimo siyaphoqa ukuthi ama-committees abe khona, akuzona ikhundla. Ikhundla ezasemasontweni. Kuyezwakala bazalwane, baze bahambe bayogaba, begabela ikhundla. Kodwa la sizisebenzi, Nkosi yami, haleluya, zokusetshenziswa endlini kaJehova. And into efanele ihlale iringa kuwe ukuthi I was not worthy. Kuyezwakala, ngangingafanelekile. Sishilo ukuthi uma kubhalwa iBhayibheli kwakuthi uma sekuzofika egameni elithi Jehova bahambe bayogeza izandla emcengezini ngoba banento yokuthi ngaziphi izandla. Kuyezwakala bazalwane, into kaJehova iphathwa kahle, iphathwa ngobnono. Yingakho engekho noyedwa umuntu okwazi ukwenza into kaThixo ngaphandle kwakhe uThixo esemntwini. Yingakho umuntu osevayo ukwa-ushering, kwi-worship team, yonke into oyenzayo endlini kaJehova fanele ugcwaliswe ngamandla kaMoya Oyingcwele. Ngoba ngaphandle kukaMoya Oyingcwele uzokwenza into oyenzayo usenyameni. Kuyezwakala bazalwane, spirit of competition asikho emsebenzini kaThixo. It's not about anyone, it's about God. Kuyezwakala bazalwane. Moya omuhle wokusebenzisana kwenza ukuthi labo abasevayo, labe seva khona, lento abayiyo. Kuyezwakala bazalwane, ngoba phela bahamba phambili njengoba beseva. Yingakho umuntu oyinovice ongakhulile akufanele anikeze iresponsibility endlini kaJehova, ngoba yena esikhundleni sokuthi abone iservice endlini kaJehova ubona isikhundla. Kuyezwakala bazalwane, wonke umuntu angene endaweni yakhe. Kuyezwakala, akukho oma-caucus meetings othola ukuthi ama-committee azokwenza into uthola ukuthi leadership ayazi. Kuyezwakala bazalwane, nonke enizongena kuma-committees yazani ukuthi yonke into eniyenzayo nisebenza kanye nobaba be-leadership.
noma sikho kodwa bona banjani bakhona. Every committee akukho sinqumo ozosithatha uthola ukuthi obaba bayathuka abazi. Yezwakala bazalwane, ngoba lithe izwi likaNkulunkulu uma ekhuluma uJethro ukuthi laba abazokhethwa basebenzisane nomkhonzi kaThixo, they'll be judges every time. Gezwakala bazalwane, every time. Only ama difficult cases okubonakalayo ke la ukuthi lawa adinga umkhonzi kaThixo. Amen. Ngoba bamethula umthwalo. Njoba shilo ukuthi uma ukhethelwe ukungena ecommitteeini awuzu applya izinto ezingahambisani nento nombono wala ebandleni eyayi right mhlambe lo wawukhona kodwa engafiti la. Amen. So ke baqinisela izandla zabo kuphi emsebenzini omuhle. Into engiyithandayo bazalwane uma sekukhulunywa ngokufaka kwama gates. Amen. Yo udede eGoli uke wakhuluma ngevision bazalwane yebandla yaphelela kuma gates awu10. Amen. Bonke bazalwane they are mentioned ukuthi obani ababenza igate elithize. Amen. Kuyabonakala ukuthi yonke into oyenzayo endlini kaJehova ayidluli ngemuva kukaJehova, ibhaliwe. Yezwakala bazalwane, konke okuhle noma singakhohlwa thina kodwa izulu alikhohlwa. Yingakho yonke into oyenzayo yenza amehlo engekho ebantwini kodwa yenze wazi ukuthi ngenza phambi kukaJehova. Amen. Bathe uma bebona ukuthi ayibonanga umsebenzi uyaqhubeka benza iskorikori zithalezi bathumela ithunywa kuNehemaya yehla sihlangane emzini waseOno kunodaba kufanele silungise. Uyabo manje benza ungathi benza kahle ngoba bayabona ukuthi lento yokuthi siyalwa akayithathi notice. uNehemaya ubhizi neteam yakhe ba committed kulento uNkulunkulu ababizele yona. Nehemaya bazalwane waba nomoya wokuhlola, abona ukuthi labantu abangibizi ngoba kukhona udaba bafuna silungise kodwa injongo yabo ukungilimaza. Njengoba bengibiza nje ukuthi angehle bayazi ukuthi uma ngilapha ya ngibamba iposition ngeke bangenze lutho noma bangangikhendlela ngeke kwenzeke lutho. Kodwa uma ngike ngehla ngiyezwakala bazalwane ngiyozidayisa. So ke kubalulekile ukuthi umuntu osevayo angehli, ungehliswa ngisho inhlebo, ungehliswa ngisho umzalwane okukhubekisayo eniseva naye. Yezwakala bazalwane, ngoba kunezinto ezingeke zikuthole ubamba iposition kodwa wehla. Shilo ngathi umuntu uma kuqhamuka uhlanya lumthuka bese nawe usuthukana nohlanya
Umuntu oqhamukayo akasakwazi ukuhlukanisa ukuthi ubani ogulayo phakathi kwalabantu bobabili. Uyomuzwa esethi, hey, hayi zaze zalwa inhlanya. Ngoba usenibone seninjani, seniyafana, uyewehla. Yezwakala bazalwane. Ungavumi ukuthi lo mzalwane okhubekisayo umewile azowisa nawe. Yezwakala bazalwane. Mina I'm committed in what I'm doing. Amen. Angeke ngehle ngishiye umsebenzi ongaka. Hallelujah. So ke kwenzeka bazalwane isimanga sokuthi iproject yokuvuswa kwendonga zedolobha, hayi indonga Nkosi yami zomuzi, kodwa indonga zedolobha. Within a space of 52 days bawenza umsebenzi bawuqeda, ngoba there is power in unity. Yezwakala bazalwane. Even the sky is not the limit. Nga-achieve izinto ezinkulu kubuzakale ukuthi kanjani, ngoba uJehova uyaleza isibusiso ebunyeni. uNkulunkulu wethu akayena owesiphithiphithi. Umoya oyingcwele bazalwane yijuba. Uma nje sekuxokozela sekuphithizela livese lindize ijuba linishiye. Ayikho into ebhlungu uzwe uma ungena ukuthi ekulabazalwa ekunuka isteak isebhusha bahamba ngenyama. Sisize somandla. Amen. Kuvuke ngisho amakakade akho, izinto wakhululwa kuzo zivuke zime ngenyawo. Kanti lo mzalwane unje ubekhabonakali. Yezwakala bazalwane. Ngithe awufithi ukwenza into kaNkulunkulu ungagcwaliswanga ngamandla kamoya oyingcwele. Ngoba umoya oyingcwele uyasilamulela. Silamulela ngisho kithi. Ngezwakala bazalwane. Kulamlela ngilento yokuthi awu ngisho anti bakhe manje ubafuzaka abashiyanga. Bone uthi ukuvuka umoya wo anti. Amen. Sisize Jehova. Hallelujah. Ba-achieve abazalwane within a very short space of time. Into ebingathatha ngisho iminyaka yenziwa, kodwa ngenxa yokuthi babe munye and bonke bezihlomela izitha. Kunesikhathi la babesebenza ithuluzi ngapha isikhali kuyasetshenzwa kodwa kugadwe izitha. Yezwakala abazalwane. So ke uma useva kufanele ukuthi usihlomele isitha, uthi usebenza ngapha uphethe isikhali ngapha. Amen. Ngoba lithi izwi masingabi ngabangawazi amaqhinga kaSathane. Amen. Angifuni ukundlula isikhathi. Amen. Abantu bazalwane ke abawubambile umbono noma ivisionary leader ayikho noma ikhona, kodwa izinto ziqhubeka ngononina. Yezwakala bazalwane. Ngoba bayidlile inhliziyo kaJehova. Yezwakala bazalwane. Ayibeke kwivisionary. Amen. Bayethembeka abenzi ngoba bethenga amehlo,
kodwa benza ngoba bazi ukuthi uJehova usethembele lo msebenzi omkhulu kangaka, ngoba bayazi ukuthi noma umkhonzi kaThixo akasiboni kodwa uJehova yena unjani, uyasibona. Amen. uRuth bazalwane ngiyamthanda. Omunye wabantu engiyothi uma ngifika ezulwini ngithi lady, you encourage me. Amen. uRuth bazalwane umuntu okwathi engaboni ma benefits kodwa wamlandela uNaomi, wathi mina ngibizelwe to serve you. Yezwakala bazalwane, uNaomi a bitter mother-in-law, ngoba noma esefika sebemjabulela ukuthi ufikile eBethlehem eJuda, uthi ningabe nisangibiza ngoNaomi, ngibizeni ngoMara ngoba uNkulunkulu ungenzele lobu buhlungu. She was bitter and bitter even against God. Kodwa uRuth bazalwane wahamba naye, noma sebafaka etestini ukuthi madodakazi ami khululekani nihambe nendlini zomama benu, nisangilandelelani, akusekho ma benefits engangilandelela wona. Bakhala bobabili, ngoba ukuthi ukhalile emva kokukhala wenzeni. Amen. Ngoba ungakhala kanti ukhala crocodile tears. Amen. Waphinda wathi ngizonifaka ku test number 2, wathi khululekani nibuyele endlini zomama benu, ngoba ngisho bengingathiwa ngingaba nomuntu wesilisa phinde hlala izingane, beniyakuzilinda zize zikhule nizigane. Khululekani. Inkunzana le eOpha kuyabonakala ukuthi vese bifuna umnyango wokuphuma. Yezwakala bazalwane, yathi ngibonwa yini uyena usinikeze ipermission, wabuyela emuva. Kodwa uRuth bazalwane wathi ungancengi ukuthi ngikushiye. uNkulunkulu wakho ngimbonile. Wambona uNkulunkulu kaNaomi bazalwane engasabonakali. uNaomi ufelwe umyeni, ufelwe yingane, akusekho nto angathi umlandelela yona. Kwayena uNaomi useyazingabaza. Ngisho igama elithi Naomi alisamfanele, usebona uMara kuyena omfanele. Kodwa lo wesifazane uRuth waphenya bazalwane, wambona uNkulunkulu. Yezwakala bazalwane, wathi mama ungancengi ukuthi ngikushiye ngibuyele emuva, angikulandeli ngoba nabanye bekulandela. Kodwa ikhona into engiyibonayo, uNkulunkulu wakho uyoba uNkulunkulu wami, bantu bakho babe ngabantu bami. Oh haleluya. Ukufa kuphela okuyosahlukanisa. Kuyezwakala bazalwane, la umbelwa khona ngiyombelwa khona. Amen. Ikhona into ayibonile, ngeke umenze lutho. Kuyezwakala, umuntu obone something akafani nongabonanga, akafani nozwe abantu bethi, kodwa umbonile uyabonakala. Uyahlala, ahlale sekubuza ngisho ingqondo yakhe, usahlaleleni izinto ezinje, ahlale khona into ayibonile. Amen. Ngithanda bazalwane indlela aseve ngayo uRuth, eseva umamezala wakhe, ingekho into alindele ukuthi angayithola.
ngoba ushayekela ushawe umhlaba kodwa wathembeka uRuth bazalwane ngithanda uma kufika uBoaz uyaqala ukumbona uRuth uma ufunda chapter 2:5-7 ubuza isebenzi sakhe esasi in charge kulaba abavunayo uthi whose young woman is this yezwakala bazalwane uthathwa indlela asebenza ngayo akhona amantombazana kaJuda kodwa uthathwa intombazana yakwaMowabi ngoba uthethelelwe kakhulu uthanda kakhulu yezwakala bazalwane yingakho ungamcriticize umzalwane ukuthi avetetema miyeke zehle inyembezi kukhona into athi Nkosi yami yini engingayenza ukukubona ngilandwe kude basebengidelile abantu sebengilahlile kodwa wayezaleni wafike waphenye ezaleni wangqosha wangenza umuntu namhlanje ngiwumntwana kaNkulunkulu igama lami libhaliwe encwadini yokuphila angisayi kufa ngoba lithizwe hey ushisimanga umyeni wami izolo ubekhuluma lapha kaMamnyoka uthi ukufa ukuphila kuKristu ngakho ukufa kuyinzuzo ethi umuntu angamangala ukuthi into enjani le ukufa kuyinzuzo bethi abantu silahlekelwe ingoba ukuphila kube uKristu so ke ukufa kuyinzuzo ngenxa yokuthi ukuphila kube uKristu amen so ke ayikho into emnandi bazalwane ukwazi ukuthi Nkosi yami lento engiyenzayo akuyona into ezophelela emathuneni kodwa ngihlalela isihlekehleke somqhelo ongabuniyo forever and ever glory to Jesus noma ulungisa ihlalo enkonzweni noma usula ihlalo kuyezwakala bazalwane kunomqhele wokwethembeka amen oh hallelujah whose young woman is this save uNkulunkulu amehlo akhe azagqolozele kuwe yezwakala bazalwane uthi lo ophendulayo the servant answered she's a young Moabite woman who came back with Naomi from the country of Moab and she has continued ngithanda leyo bazalwane and she has continued from early morning until now except for a short rest mhlambe uma edla noma ephuza amanzi kuyezwakala bazalwane kodwa uqhubekile nokusebenza kusukela ekseni lize liyoshona ilanga kuyezwakala bazalwane unjalo umuntu Nkosi yami owembulekelwe ukuthi ancenkanga kuze ngilandele uNawomi kodwa kwasuka kimi ngoba ikhona into engembulekele noma sesebenza usebenza qhubeke kuyezwakala bakhathala abanye endleleni aqhubeke ngoba vese uma wenzela abantu uyakhathala uma wenza ngamandla akho uyakhathala uma wenza unento ukuthi bayangibona abangincome phela uzokhathala ngezwakala bazalwane kodwa uma wenza unento yokuthi ngembhulekelwa khona into engayibona uOpha engamembulekelanga
Glory to Jesus. Sebenzile sukele ekseni lize lishona ilanga except for a short rest. Amen. Ngithanda lapha kuGenesis 16:13. Lithi, so Hagar give this name to the Lord who had spoken to her, you are the God who sees me. For she said, here I have seen who sees me. Gezwakala bazalwane. Yonke into oyenzayo uyenze unento yokuthi uyangibona. Gezwakala bazalwane. Angenze bantwini kodwa ngenza kuye ongibonayo. Glory to Jesus. Ngomuma wenzela amehlo abantu kuba nenkinga. God has just said, here I have seen who sees me. Ngimbonile ongibonayo. Glory to Jesus. Jehova uyabona usebenza ngokuzinikela ongathi wewedwa. Amen. Hallelujah. Ngoba wazi kula omunye ukuthi kwathiwani. Amen. Kasho umyeni wami ukuthi ethemini yabo babe about 21. Kodwa indlela yeseva ngayo wayenento yokuthi angazi ukuthi uNkulunkulu kubona wathini. Mina lokho kufanele ngikwenze ngizokwenza. I remember sasiya nje emvuseleleni sathende inkonzo ngoba ibandla lethu ilona elalithandaza kuze imvuselelo kaDabeka. So ngelinye ilanga emini ngiyambona umyeni wami uphethe ibhakede uchela la etendeni kuze kuthi kufika imvuselelo intuli sezithe enhlizweni yami ngoba khona ukudabuka awukahle. Kwaba khona ukudabuka ngiyazidlulela bazalwane ngiye ekhaya ngithi hey Nkosi yami umntwana wabantu ngithi umntwana wabantu adele yonke into azoshumayela ematendeni. Amen. Ngoba uthi umyeni wami ngangiba nento yokuthi angazi ukuthi kwathiwani kubona. Mina ngiyayazi into uNkulunkulu ayikhuluma kimi. Uma ngathi kusuka ishingishane somoya avuke uthi ngangivuka ngiqonqothele ikhonkwane abanye balele. Ngikutshela ukuthi ethimini yabo of 21 uyena omile kuze kube namhlanje. Amen. Ngoba uma uthembeka ukwethembeka iinvestment ongazange uzuyibone and uNkulunkulu uyakwazi ukulwela ngisho izimpi. Kuyezwakala bazalwane acaphune kuleya investment owayenza athulise imlomo yezitha. Akuyona iwaste ukwethembeka emsebenzini kaNkulunkulu. Wethembeka abanye sebehudula inyawo. Kuyezwakala bazalwane ngoba uNkulunkulu nguNkulunkulu onomvuso. Hallelujah. Hallelujah. Lapha ku 2 Timothy 2:15 to do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed. Amen. uNkulunkulu beyisebenzi kuye uziveze uyisebenzi esethembekile. Amen. Hallelujah. Abantu bazalwane labesikhuluma nabo ngabo
abawumhlabathi ovundile okutshalwa imbewu iqhume. Yezwakala bazalwane, into ikhulunywa kanye, khulunywe izwakale ungathi khulunywe kawu-10. Amen. Ngiyamthanda uRebecca bazalwane. Sengathi singaba nespirit sika Rebecca. uRebecca kuthandaziwe wathi inceku kaAbrahama, loyo engiyothi akangiphuzise amanzi athi ngizophuzisa namakamelo akho, kuyoba isign yokuthi uyena unkosikazi wendodana yomphathi wami. Amen. So ke uma efika uRebecca uyazehlela as usual, kanti akazi ukuthi kunento emhlalele. Mkhonzi kaThixo othonywe uAbrahama uthi ngiphuzise amanzi. Uma chazwa abazalwane ukuthi kwakunzima kanjani ukukha amanzi, akushiwo ngokuvula umpompi kuphuma amanzi. Kwaku nale lama container okwayindwayo ikhuphuke namanzi ibuye yehle kwayinto iphume. Kodwa lo gelo wahamba an extra mile, wathi angizophuzisa wena kuphela, ngizophuzisa namakamela akho. Hallelujah. Wahamba abazalwane ehlele emfuleni ekwesinye isimo, umese ekhuphukela ekhaya usegaxwe imigexo indandatho ngoba uhambe an extra mile. uNkulunkulu wamrewada. Glory to Jesus. Hallelujah. Ama-workers are dangerous against the kingdom of Satan. Amen. Azinikele ngawo wonke enkosini. Hallelujah. Usathana kukho la ezongena khona, ngishilo ngathi athi ungena lapha ama-ashers avutha umlilo, idemoni likhulume lithi uyangena, uma ungena mina ke angingeni. Hallelujah. Ngoba ama-ashers ahlezi enkosini, noma ebamba abantu ngezandla, babamba ngezandla ezinomlilo ngoba yayithandazela inkonzo. Hallelujah. Abadlala insimbi, badlala insimbi kuqhasha amademoni koSawuli. Kuyezwakala bazalwane, ama-worshippers athi uma ehlabelela izulu, oh hallelujah, lehle libe phakathi kwethu. Ingakho uthola ukuthi kumkhonzi kaThixo kungashintsha ngisho imessage, uNkulunkulu ehlise imessage edingeka manje ngenxa yendumiso. Abantu abadumisa behlotshiswe ngobungcwele. Hallelujah. Abezikhali balandela ngemuva, bona bahamba phambili behlotshiswe ngobungcwele, behlabelela ingoma ethi uJehova muhle, umusa wakhe umiphakade, kanti ama-voices abo akhipha inkemba egenxa izitha. Glory to Jesus. Oh hallelujah. Sonke bazalwane, sonke ekhoneni la ukhona, uNkulunkulu akabe mningi ngawe. Hallelujah. Izulu lehle lihlale phakathi kwethu ngenxa yokuthi kunabantu abamisela umsebenzi kaNkulunkulu, abasold out emsebenzini kaNkulunkulu. Amen. Ngithanda lapha sizogcina ngalezwi bazalwane. Kusasa sekusuku lokugcina, ziningi lezinto. Amen. Laphana ku 2 Kings ku chapter 6 ku verse 1. Thanda lento yamadodana abaprofeti. Amen. Beza nombono
bazalwane, umbono ongaseparate kodwa oeda ivelu kwivision yezwakala bazalwane. Bathi uma befika kumuntu kaNkulunkulu bathi please take notes that the place we meet with you is too small for us all. Yezwakala bazalwane. Beza nani nombono bawuletha kumuntu kaNkulunkulu. Bazo eda ivelu embonweni abazili ukuzosubtracta. Yezwakala bazalwane. Bathi le ndawo esihlangana kuyo nawe mkhonzi kaThixo isincane. Yezwakala bazalwane. Ngoba bayidlile inhliziyo yani bazalwane yombono. Hallelujah. Kukhona izinto ezembulekayo ezingezukhubaza umbono kodwa ezizosiza ini umbono. Yezwakala bazalwane. Akuyona ilide ezobona ukuthi akukhanyi kahle kuyafifiyela kodwa amadodana abaprofeti aletha umbono wokuthi lento akukhanye kangcono. Yezwakala bazalwane. Amen. Abazi nevision yabo inside the vision. Hallelujah. Ngithi abezi ukuzoqala ivision yabo inside the vision. Ayikho into ebuhlungu bazalwane uzwe ebandleni ekade liyisibusiso kuthiwa ye umkhonzi kaThixo wayengeka ivume lento esekhona. Yezwakala bazalwane. Abanye abadingi nokuthi azahambe baqala ama visions abo inside the vision. Ukhona amen. Kodwa laba ba complementa this vision. Glory to Jesus. Ukuthi mkhonzi kaThixo sinombono wokwenza ngcono lento asizile ukuzoyishintsha kodwa sizoeda ivelu. Ngabe uyibona kanjani? Ayikho into ebuhlungu bazalwane kuthiwa siyayazi lento yayingenje iyoniwa abantu. Glory to Jesus. Kuthiwa qalwanga kusontwa kanje le bandla. Amen. So ke bathi sicela ipermission uma usukalile wawucheka lo mbono ukuthi uyahambisana yini. Uma ubeka uqhathanisa nalesikesh uNkulunkulu akudwebela sona kuyahambisana yini? Mkhonzi kaThixo wabanikeza ipermission ngoba bafuna ukuyogawula ingodo kuze bezo extenda indawo abanjani abahlanganyela kuyona.
Amen. Uma ebanikeza ipermission bathi siyabonga ukunikezwa ipermission, kodwa mkhonzi kaThixo sicela ube yiphathi yalento esoyenza uma siyogawula, ube khona nawe ndoda endala. Kuzingenzeki imistake, sicela ube khona, hamba nathi. Uyazi noma ingabe umkhonzi kaThixo akahambanga nabo physical, kodwa kwakuyoba neblessing yokuthi ubanikeze isandla sokunene. Kuyezwakala bazalwane, angafiki sekunkonkothelwa sekuya extend, hayi bokwenziwani, hayi sibona ukuthi incane manje lendlu. Amen. So ke wayeyobe uhambe nabo noma kahambanga nabo physical, kodwa uma release isandla sesibusiso. Glory to Jesus. Kanti njengoba ehamba nabo kuzovela inkinga bazalwane yokuthi ngenkathi kugawulwa kuzwakale sekukhona okhalayo. Kuyezwakala bazalwane, ukhala uthi maye ibitshelekiwe. Kuyezwakala bazalwane, kungenzeka ukuthi umkhonzi kaThixo wayengazi nokuthi imbazi njani itshelekiwe, kodwa the fact ukuthi ubanikeza isandla sokunene noma wayengahambanga nabo physical, kodwa ikhona imiracle eyayiyokwenzeka. Kuyezwakala bazalwane, uyayibona ke lento yokuthi ukuba bahambile bengazange baripote, bengayitholanga iblessing, bekuzo buya sekuza kumkhonzi kaThixo ukuthi imbazo ishonile manje ibitshelekiwe. Bentshele bani? Nihambe without a covering. Kuyezwakala bazalwane, ingakho umuntu kaNkulunkulu uthwele isibusiso bazalwane, ngisho esemdala amehle sebonakala ivindi. Yezwakala bazalwane, ubobuzwani uzokutshela ukuthi wakhuluma umkhonzi kaThixo noma amehla yeselfifi engasamboni nomuntu othandazayo, embona njengomuntu odakiwe, kodwa izwi alikhuluma lavula isibeletho. Glory to Jesus. Abantu abasazi isibusiso, kuyezwakala bazalwane, sokuthi noma ileader ayizange ubone umnyango wesikole, kodwa umisandla sathinta ikhanda layo, isandla sika Jehova uthwele bazalwane. Glory to Jesus. Izinto ongeke uyithole esikoleni. Glory to Jesus. Uthwele izinto ongeke uyithole ngemali yakho. Ingakho sike sithi uma sikhuluma sithi noma ingabe uyaphesheya now and again, umsebenzi uyakhambisa, kodwa kunesibusiso udrive iRange Rover yakho uyoma uyopaka ku2 room. Niyangizwa bazalwane, ohlala umuntu kaNkulunkulu odelelekile, kodwa uhloniphe isandla esiphezu kwakhe. Glory to Jesus. Kunolwandlo liyovuleka. Kuyezwakala bazalwane, ngoba ukuvuleka kolwandle kwakungekho kwenye indawo, kodwa kwakukwinduku ephethe uMose.
akekho umuntu engimhlonipha njengomuntu kaNkuluNkulu ngoba ukubizwa bazalwane uyekiswe yonke into ushiyiswe yonke into uyezweni ongalazi uhambe njengoAbraham uzwe ivoice abanye abangayizwanga. Glory to Jesus. Wo hallelujah. Uhamba noNkulunkulu ungazi ukuthi uzoshonini ukuthi jikala. Glory to Jesus. Landela inkanyezi ulandela ifu. Njengale ndoda okuthiwa uSamsung etrillionaire kodwa akayona itrillionaire ebandleni. Uyaseva uyiasha being a trillionaire. Yezwakala bazalwane ngoba ikhona into emembulekele. Ngenzeka ukuthi nalesibusiso usithola ngokuseva faithfully. Ngicela ukugcina la namhlanje. Hallelujah. Ngacabanga ukuthi ikhulunywa nani nodwa kuyimvuselelo nakulo okhulunywa naye. Ukuthi Nkosi yami sise mangingabi ohluphayo endleleni kodwa mangibe ngothembekayo kuze kube sekufeni. Ingathi sengigijime kangaka kanti egcineni ngizolahlwa moya kokumjwayela uNkulunkulu. Mjwayele kabi uNkulunkulu umenza umzala wenze noma kanjani ukhohle ukuthi iso lakhe liyabona. Emini kuye kunjengo 12 ebusuku kunjengo 12 emini kuye ngoba kozela kalala umlondolozi kaIsrayeli. Wo hallelujah. Asimkhonze bazalwane ngokwesaba nangokuthuthumela. Glory to Jesus. Wazi ukuthi Nkosi yami, wo hallelujah, angenzi phambi kwabantu kodwa ngenza phambi kukaThixo. Glory to Jesus. Wo hallelujah. Wethembekile ukumnika yiloyo naloyo ngokwemsebenzi yakhe. Thembeka kuze kube sekufeni. Ungalijabhisi izulu. Gijima kule marathon ngokubekezela. Amehlo akhe ebhekile uJesu engumqalisi nomphelelisi wokholo lwakho ngegama likaJesu. Wow hallelujah. Ngenze ngingaqeki ulimala umsebenzi wakho ngenxa yokungathembeki enkonzweni ongimise kuyo. Ngisize somandla. Cela umyeni omeze ngaphambili. Akube nesinqumo esinamandla ensukwini zokugcina uJesu uyabuya masinyane. Sisesikhathini la uJesu esesebenza esenza ama finishing touches. Ekugcineni into engathi I last round before umdlalo uphele. Iround yokugcina idla kuba very powerful. Isikhathi sokugcina nasemidlalweni webhola siba namandla. Ensukwini esiphila kuzo zokugcina uJesu esezobuya. uMongcwele ukhulumela uba si excel obizweni. Si excel njengezisebenzi zendlu yakhe. Si excel sidepende kuMongcwele ngakho konke. Glory to Jesus.
Asiphinde sishaye izandla for what the Holy Spirit has said. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Siyazicommit again. Mama Hlabu uzowathi nakimi lento engikhuluma uMungcwele akhuluma ngayo ngami ngayo nami ngiyazinikela kabusha. Kusho umuntu oneminyaka over 30 esemsebenzini kodwa uvuselela icommitment nokuzinikela izinqumo azenzayo uthi inkosi akube ngathi ngiyaqala ukwenza umsebenzi wakho ngizinikele kabusha. Akekho ke ozwe kahle ophuma discharge sonke sithi inkosi sisize singabi njengebhala singaqhutshwa ngenkani kodwa ubizo malimemeze engqondweni zethu sisho njengoJesu uthi ngimele ukwenza umsebenzi kaBaba kusesemini kuza ukuhlwa la ngeke sasebenza umuntu khona. Glory to Jesus. Moya oyingcwele akathatha indawo empilweni zethu ngoba ngeke sisebenze singempethe ngeke sisebenze singagcwalisiwe. Hallelujah. Moya oyingcwele masefikile yathula inyama awubusabuza inyama negazi mayenza umsebenzi kaNkulunkulu awusebenzela amehlo abantu ukuthi ubongwe abantu kodwa ifocus yakho ikulo okubizile nokuthumile. Glory to Jesus. Siyambonga uNkulunkulu ngesitsha sakhe asisebenzisa kulezi insuku. It's like uyaqala uNkulunkulu ukukhuluma ngalendlela nathi sizisebenzi zendlu yakhe. Hallelujah. So vula imlomo sizikhomithe kabusha in response to what God has said to us. We must say something to him. Glory to Jesus.